Deti jajalu kalam rabbina kama qalbina ma'isatu wal an dirabdu bertilang hudan likana namuhadan lamnu waini al-Qur'an. Deti jajalu kalam rabbina kama qalbina ma'isatu wal an dirabdu bertilang hudan likana namuhadan lamnu waini al-Qur'an. Dalani kembadin ya Rabbi olsate arrangkaan nugese wagana naisite nagaya sifaya wanu agarsiste rahmata khayballa tanaf nufarfante wagguma barna nama hedduramne obbolaan kakkaliin akhira godani du'uusaani garree takkaan dhukkubsanne qabrii keenya gallee nagaya dhammanne isaanuma hundaaf yaa Rabbi naaf toli naafis jajjabeesi firoosaaniif ali qubanaaf qabadhu jireenyis kakkaali cinaa naaf dhabbadhu atummaa naaf toliif wainuma milkaa'ee kan isa qabate duniyaaf akhiiraan bariisumaaf tolte Rabbi dunuuf buusee furqaan kabajama ati nuuf laafisi yaa Allah yaa Rahman barree wal barsiisuuf ati nuuf laafisi qaamaaf qalbii teenya siisuma nuuf ibsi haqaa fi baatila saddaan nu garsiisi kalaama keekana mata ol nu kaasi ati gad nuuf dhaabi hoggansa Qur'aana isa wal qiite isa namaaf hayawaan loogirraa bilisa haqummaan hojjata namattan hin fiilu ija mirgaaf biita Qur'aanii Rabbi kun bar walaa yoomiti isa keessa jira barbadamaan marti harfi takkarratti kudhaniin argata nama yuudaa ganne maaliif biifna lata Qur'aana lakkifne namutuu dhamane qali uumaa dide uumamni baxraane ajajaa sadifne teenyumaa babbaane yaa Rahmaan kookunu akkana mudanne yaa hawaasa balaa malatu fallini akka taalee kana laaltanii gartanii rakkoo keessa jiru yaa Rabbi si argaa dafinuu dhaqabi nu qabii mee harkaa yaa Allah yaa mootii uumaa waa hundaati walitti nuuf qabii caala jatta meeti mee nu barsiifadhu mana maatni isaati borus nu milkeessi ragaa nuuf taasisi akkasiin firdawsi